Partiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji bo ku helwesta xwe di derbarê guhertinên li Rojavayê Kurdistanê û rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya ku PYD û hevalbendê wê li Rojavayê Kurdistanê ragihîndî bigihîne lê gel partî û aliyên siyasî li Başorê Kurdistanê civiyan. Piştî ku beriya du rojan şanda 11 partiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê lê gel Komalaya İslamiya Kurdistanê civiya bûn, du demijmêr ne hûnîvê sibê lê gel Partiya Komünîst a Kurdistanê jî civiyan û li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê axivîn. دیارە ئەو بەڕێزانە کە ئەمڕۆ سکرتێری 12 حیزبی کوردستانی خۆرئاوا یان بابڵێ خۆرئاوای کوردستان هاتن سەردانی بارگای حیزبی شوعی کوردستانیان کرد لە هەولێر، ئێمە پێمان ڕاگەیاندن کە حیزبی شوعی کوردستان بەو پێی بەشێک بووە لە خەبات و تێکۆشانی ڕابردووی باشووری کوردستان و بەشداریەشی گەورەی کردووە لە بیناکردنی ئەزموونی هەرێمی کوردستان. ئێمە بەو بەڕێزانمان ڕاگەیاند حیزبی شوعی کوردستان پاڵپشتی گەلی کورد و حیزبە سیاسیەکان و بزوتنەوە سیاسی شۆڕجێڕەکەی کوردستانی سووریا دەکات. او د demijmêr 11 sibê de jî lê gel jêgerê yekemî sekreterê giştî yê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê Kusret Resul jî civiyan. Li gor daxuyaniya nivîsîngeha Kusret Resul Elî di civînê de behsa rewşa nihaya Rojavayê Kurdistanê kirine û ji aliyê xweva Kusret Resul amadeya xwe ji bo pêdana her alîkarî û piştgiriyekî ji bo Kurdê Rojava derbirî. Di civînê de Kusret Resul daxwaza yekrêzî ji aliyê siyasî yên Rojavayê Kurdistanê kir û got pêwîst e hemû partî û aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê Sûdê ji ezmûnê Başorê Kurdistanê werbigirin û bi taybetî û yekrêzî hewla bi destxistina mafên gelê Kurd bidin. û di ger adanê êvarê de her 11 sekreterên partiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê seredana mekteba siyasî ya Partiya Yekgirtûya İslamiya Kurdistanê kirin û bi berpirsên wê partiyê re civiyan û di civînê de behsa rewşa Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê kirin û li ser civînê berpirsê dewseya Rojava û Bakurê Kurdistanê û endamê serkirdayetiya Yekgirtûya İslamiya Kurdistanê Xelîl İbrahîm wiha got. بسم الله الرحمن الرحیم. بله افریقا ما پیشوازیا انجمن اجتماعی کردی سکرتریت هر 12 حزبا 11 تعداد که حمید درویش نهاد بو مگو خدا و کانوان سردو مجارا آخفنوا و جلسه یکل سرهنده کو موقف کردی افریقا و چونا و بو جنیفه یادو بحثی افریقا تعامل روشا افریقا کردستان روج آوا کا چوایا و اف حالت افریقا به هي او خسریا افریقا الویری چوا تعامل گل بتکرن بنسبت ما ام کوی گرتو اسلامی کردستان ام خدانت خو هندینا ام بیجین افریقا در فتکا دیروکی بو ملت کرد یا چه بول روجاوا کردستان ام همی خازیارت هندینا و بو و سعی و بزاوت کین کو ملت کرد رضا ایک رزیل ویره هبی او یک رزیا خود چکین ام پارچه دی ام هزولان دیت کردستانی ام همی بوانا پشتوان بین ام همی بوانا هاری کار بین ام همی برایت مصلحت بین بوا افروکه تشتی ام قبیل نکین کو طرفک تنه خوب سپینید آن طرفک بتنه بناو کردا او بکد اول نتی تقبل کردن نل کردستان باشور نه باکور نه روجهلات نه روج آوا چه ارداناده مدت کرد همی پیگ و گل ایک و به ایک دست و به ایک هلوست و به ایک خطاب تعامله چه گل رژیم بکد چه سر گل اپوزیسیون بکد ام خدانت خو هندینه و پشتی کو جوینا وان به برپرسین پارتیا یکگرتویا اسلامیه کردستانی را به داوی هات بر خوددان مکتب سیاسی پارتیا زحمتکشان کردستانی او لورجی به برپرسین و پارتیا را جویان او بحث روشا روجاوای کردستانی هات کرن. پارتین انجمن نشتیمانی کرد لسوریه پشتی کو روجا اینه داخویانه که بر فرح د دربار گوهرتن راوی یین روجاوای کردستانی درخستن و پارتیا یکتیا دموکرات پیاده به تندی رخنکر بریار دا کو نرین خو بگهینن پارتی و آلین سیاسی ین باشور و باکور و روجلات کردستانی هر وها قنصل و نونرین ولاتین بیانی ین لهولری. سکرترین پارتین انجمن نشتیمانی کرد لسوریه به 4 پارتین هرم کردستانی را جویا و بریار کو دو پارتی دین راشی بجوه. جبو برنامه آرک آزادی روجاوای کردستانی صباح رشید هولر.